Ауырмас үшін сканвортлар, Лилия Сумгатуллинова шығаратырғанда язмыш кіші олшын апта тегі жеңіл ұқылатырға. Символик адрес Тукай ұрамы екінші ер. Қойшандыр Тукайны асырамаға сатып жіберген жер. Бір күніне мен мұнан өтіп барғанда бұл нүктаның арендаға көрінгенін берілгенін білдім, телефоннан шалтыраттым, сөйлештім, екінші күніне мен анау ашып жібердім. Айтам бит, бұл бір эксперимент формасы менің үшін милләтін үйрену. Неше ай болар екен эксперимент? Білмеймін, бір екі ай ішлеп қарайым. Керде бір татар қатыны, татарша құтлау екен, оларға просто поздравляю деген открытка керек. Татар кішісін құтларға, татар кішісін құтларға жиына. Ләкин татарша открытканы алмай. Нешегінде открытка татарша боламады. Міне біздің милли аңымыздың дәрежесі шол кереді. Міне етік сіздің азатлық сайтында түрлі есімдер білән бір-екі кіші бірсі білән бірсі талашып ята. Алар үзләрен милләтші деп атылар, ләкин алар милләтші түгел. Алар милләт үшін бір нәрсәдә эшләмиләр, бір нәрсә эшли алмыйлар, бір нәрсә эшләргә теләмиләр дә. Алардың бары тик кемнедер теге тәнкыйть итү, бүтән нәрсәдән кимчелек эзләү, алардың бүтән дәрәҗәсе, уй фикерләве шул. Аноним рәвештә ниндидер кемгәдер пычрак атып утыру, ул бик рәхәт аларга. Әгәр дә теге кайчакта әйтәләр, Сталин вакыты кирәк дип. Бәлки, ләкин Сталин вакыты кебек бүгенге шундый вакыт булса, безнең милләт bir ay içinde birsin-birsi satıp aşağı bitirir. Tatar milletçileri de Rus gazetleri satıp alır. Biz milletteşlerin, bizinin yanındagılarını fikirsizrek deyip sanıyır. Tatar individualist, ol ikinci Tatarның oңышлы яки akıllı болуын көре алмай, оларга түзе алмай, керегі түзе алмай. Admin ресурсларны, главаларны куллануны, башлыкларны, министрларны куллануны, дустыңны анда хезмәттәшеңне языл дигән шараларга ничек карыйсыз? Яхшы карыйм. Район хакимият башлыгы мин аларның берсендә хәерче кеше дип санамыйм. Һәм ул әгәр дә ниндидер административ ресурс аша үзе, анда үзенең туганнары, хезмәттәшләре яки тагын кемнәргәдер татарча газета яздыра икән, монда бернинди зыян да күрмим. Яздырсын, татарча укысыннар, татарга файда булсын. Нишләп? Алар шул ук бюджет акчасына утыра, бюджет акчасына яши. Нинди гәҗитләр кызыграк менә? Җиңелрәк. Уйламый торганрак. Тишек газетасының тиражы көннән-көн арта, гәрчә инде хәзер анда шактый җитди әйберләр басыла башласа да. Ул ваклап сатылуда да ул. Башкортстанга, Татарстан буенча да шактый күп сатыла. Күңел ачу газетлары күбрәк сатыла. Язу стиле буенча менә рәсми матбугаттагы журналистлар ирекле матбугаттагы журналистлардан аерылалармы һәм сатуга бу тәэсир итәме? Юк, журналистлар бездә күп түгел. Алар бармак белән санарлык, ләкин халык рәсми сүзгә бик сагаеп карый. Тимер бетон сүзләр белән язылган әйбер, диге безнең әдәби тел дип аталган, әдәби телдә язылган әйбер, ул бик укылмый. Чөнки менә берәрбез әдәби телдә сөйләшәмез. Менә син камераңны кабызмаган булсаң, мин дә әдәби телдә сөйләшмәсем. Сәяси гәҗит татарча булырга мөмкинме һәм бармы? Ул татарча гына түгел, ул русчасы да кирәкми Казан илендә. Әйтик, Звезда Поволжья дип бөтенесе кичкера шул милләтчеләр, ләкин аның тиражы шул бик аз. Арзанлыгына бик җитди сәяси газета дип саныйм, ләкин аз. Biz iki türlü dünyada yaşayız, kübrak tiyatro oynayız, milli hareket, anda milletin kileşegi degen әйбер, ул baribir şol ilerge, avulda yaşayışı apalarga, хатыннарга, ирләргә кайтып кала. Шуннан да бармы менә бу тирәдә үзәктә шушындый шишта татар гәҗитләрен, үзәктә генә түгел, ул дискларын сатучы урын. Бер кая. Ул үзәктә генә түгел, Казанда да бер кая да юк. Баралар менә утра әйтик, русча, татарча дисклар сатылучы, әйтик, Бауман урамында татар китаплары сатылучы кибетләр. Ләкин анда да кирсәгез, менә керәсең, анда да кеше юк. Кирәкми ул татарга. Халыкның укымауы, монда теге интернет белән дә аңлатып булмый. Ул укымаган кеше интернеттан да берәйбер дә укымый. Ул интернеттан шул теге вата җимерә, привет, как дела дип язып утырга гына мөмкин. Бүген татарча язылган, татарча басылган, әйтелгән һәрбер сүз кадер. Ни өчен? Ул бүтән бер комплекс. Совет вакыты үтү белән, авыллар бетү белән, шушы мәктәпләр ябылу белән, бүтәнесе белән бергә. Без шушылай гына милләтне саклап кала алабыз. Теге кемдер
интернетте fikri var ya, Sovet vakitinde Прибалтикадагы Литвада mı, Estonya'da mı koysundadır. Alarda patriotluk biz milletler için avru, biz milletlerin yaklav şunday derecede bulgan. Her bir gayle biz gazetlerin 200 tane yazdırgan. Tirajı bulsun. Nindi bulsa da gazete, o Tatarca basılgan iken, eğer de kimde olsa onu okuyken, bu Tatar milletine güzel için kitle, Tatar milletini saklağı. Жеңіл тема болса да, сары матбуғат болса да. Nindi tema bulsa da. Biz kimden kim? Bizde bütün bir bulurga değil. Ata-ana iyiye Tatarca gazete satıp alıp koytayken, onun Rus muhitindeki balası da Tatar'da da gazetler var iken diyor. O var bir şuşu medeniyetke, kütmedir derecede şuşu medeniyetke tatlaşır. Milli üniversitet bulsa, bugün, anda okurga kirişi bulmayacak. Yani mine bu matbuğat anı ko'rsatayım, matbuğat almauları, Matbuğat, bu bit mintigi... Tatar ayberlerini almaular şuna delil deysin indi. Şuradan da değil, o gerek mi? Mine o situasyonu sındırırga gerek. Milli üniversitet gerek deyip işliyorlar, biz balaların milli üniversitette okurga bilmeyecek. Hem o bilge jiyinmeydi. Onun için o bir tovuş çıkarır. Çünkü Tatar milleti için küreşmişi fidakar yigitler var bir yazarlar. Koyasın olur. Ne koyarlar? Ben külem Üzbeklerini külem, Azerbaycanlarını külem. Onlar rakatlarını buramda Üzbekçe, Azerbaycan sözleşi biriler, Tajikçe söyleşi biriler. Onlarga bir kim bir söz etmiyor. Onların da milli üniversitetlerde de yok, matbugatları da yok, kitapları da yok. Lakin onlar var. Onlar üstillerini saklıyorlar. Biz Tatarca, Tatar muhitinde yaşarga öğrenirge deyiş başladı. Bizim bütünümüzde de avul kanı Bu gadi halk mı, elle devletinin jitekçileri de mi? devletin jitekçileri bizim Rüstem Nurgaliyeviç Aksenk bilen söylüyor Rusya'da. Bu Tatar muhitinde yaşayın, bu Tatarca yaşayın. Onda bir söz değil tabi, başkalarına. Mecburi Tatarçalık kırtseler mesela, devlet ışıkları Tatarçalığına işlerge deyiş. Ütelmi bitindi. O zakon var. Ütelmi Ütelmi. Birer kişi sutka bildi mi? Birer satışını sutka bilgen kişi var mı? Zakonu var. Rezilistana gelecekmiş. Lakin o zakonun ütelüğü kimge kireksin? Koysımız yürü. Boşuluk. Kibitke kirem, min sorayım Tatarca. Rus kişisi bulsa da ol bile. Benim Kürşü'de ilk gibiti var. Anda Rus hatını Svetlana, o Tatarca söylüyor. O üst girek tip irengen. O balasını Tatar gimnaziyasından. Подъезда temeki tartkanda brat milletni bitireler indi Moskva kısa deyip söylegen Tatar kişisi balasının 2 kvartal Rus mektebine iltip diyor. A zачем ему tatarski yazık diye biliyoruz aslında. Mine bu milletin yaşayışın, milletin mentalitetini göstermiş. Eşkaya başına deyiş, aileden mi, Öyle de. devletten mi? Devlet nerede işliyor tabii. Bizim listeden artık Tatar tiyatro, devlet finansalında işlep turar. Listeden artık. Mene tağın nerse ki devlette, mekteplerde, bireyteler, bu yakka kirip gitsen anda bir katlalı evler. Mene falan liste Tatar mektebi yapıldı diyor. Elbette iş bala bulgan oğulda Tatar mektebi aldı kimde asıran yaşar. İş barıdır şu gailege bizge koydup kalan. Eğer de her Tatar kişisi bu millet için kaygılarından değil, ata babaları aldığında yavuldanına da bize bir iki Tatar balası terbiyelese millet yaşayır. Yani devletke kaldırıp o biçimi. Devlet kayıtları. Bu en jengil yol bizde halk ulaşmalarını, tekçilerini her vakit yaratmıyor, onlardan korkanga yaratmıyor. Yine koyu rayonga varasın. Biz bütün soruluydu, neşe söyleyeyim. Lakin eğer de konkret sözüne eğitik güzel yüzünüzün klavanız torunda bir iki söz diysen o kuyulup bir şey. İşin bu bir klava. Ulanlarga diye o bizim han zamanından kilgene bir. Lakin Tatarlar han vakitinde de kirek bulmadan hanını, bizde aramayan hanını alınır gitarı. Yani bugün anday hal yok. Bugün anday hal yok. Anın yok. Min tağın bir nersen iyi tamam. Eğer de bugün azatlık tipişleri birişlerini, millet tipişleri birişlerini bütün üstün bir şey geçirse, senin onlar arasında min brigaderi tip kuyrukta kişi tavuk bul. Çünkü sürenin biri eşler o iki şey. Men bu biznesning oңышына бик ышанмаймын, дұрысын айтканда. Әмма мен ышанмаган бизнесларның
Kayberleri oңышка erişkeni var. Bu biznesler şuna göre oңышка erişsin deminde. Söz oңайынан nәq менә шушы урында шушындый ук кибет ашырга уй бар иде. Нәq муравейникта кибет ашырга нәq шушындый татарча продуктлар белән кибет ашырга уй бар иде. Марат Кабировка сөйләгән бар иде, Алсу Исмәгыйлова сөйләгән бар иде. Әмма уйлый торгач, мин аны барып чыкмас шикелле дигән фикергә килдем. Казанның башка урыннарында шулай ашсалар ничек уйлыйсың? Әле үзәк кенә мөхтаҗ мәле мондай бергә. Татарлар йөри торган җир булырга тиештер. Мин аңа инде әйттем, икенчесен Тура кибетендә ашырга кирәк дип. Чөнки Турада татарлар бик күп. Аннары Мегада бик күп татарлар. Үзләре тотып эшләгән кешеләр, алар аңлый бу эшнең кирәк икәнен. Ул бит реклама татар матбугатына. Әйтәм бит, мин биткергән бер кешегә биреп чыгарам берәр татарча газета, искерәк номер булса да, кеше белсен, татар матбугаты да бар икән. Бу тиген бәлки минем өчен бер шушы милләт дип соңгы талпынудыр да.